Matvetana Soweto String Quartet, similar to an Zebra Crossings album, or similar to a Quella. Ekamganalon and FM, Commandela Long Tangari, no good minutes and Sani Bilia, Yakumember, in Chagaming from Ganalon and FM, no Clagani Sakurang in Celestial Shurko, Gokuning Sarola Houting, in Pumalanga, and all West Salim Popo. Now we come or streaming him Ganalon and FM.co.za. Minan Kalanga Pet Matebula, one of Smart Wajim Tango Machine, Chachamakunalo and Dandazi, Takawena, 2 Sugala Studio 4, if the Salonoko Africa. Wabula bula. Tumakati tele ming serom ganalon FM tumakati tele sinen laba kumina na wena mo try bula bula tumakali tuan suksala suksala awara yangwe ilaba bula bula ilangute katumaka tinaru tako minjaka Jackson ngile pieni amahlweni ka hubo endla milawu le a Cape Town mitbona yini mitwa yini minjaka Jackson le ngile pieni mahlweni hindala le bangwana bari hey kule ku debate we bangwana ku ya se ka vulavuriwa aka hubo endla milawu we yini ke hele senga tsakala ku twa so kusuka eka wena kombela dzikanyana yana misa mahleketa kama ka yele ka xavumbirhi lexi ndava ku kumixana hi vulavula hi xona nhlekani i timhaka ta VBS timhaka ta VBS ta ala ku hela van'wana va timali a ti hakeriwi loko yingisela minkarhi ku tala ku kombeteriwa ngopfu onge ti vandla economic freedom fighters hi ro ri khumbekaka ngopfu kuve makhombi ya vandla ra African National Congress yele ku yeni tikhoto sweswi hi vulavulaka se xivutiso ku kahle timhaka leta VBS hi ku vona ka wehe ti hi yisa kwihi ti vula yini i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka yona yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi lava ku va hi twa n'wangulo wa wehe ka yo i timhaka letiya ta Democratic Alliance na va AfriForum va nga teka xiboho xa ku akho swantswa ya khoto ya kota ku vulavula hi timhaka ta ku xana swa koteka ke ku munhu va ku a nga ha vi jaji hi mhaka ya ku i voniwe nandzu ivi a tlhava yehe a tlhela ku a vona ku thoriwa tijaji ke hi ndlela yaleyo a hi vulavuleni timhaka ta tolete ku sukusela sweswi ku fika kwele ka awara yan'we nhlekani lowu eka nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe handle ka sweswo u nga tsala ka email ya mathebula.dp@se.co.za kumbe u ya ka X ufukoko @Africa Mungana Africa ya C hi ndlela leyi ta kota ku twa ku mahungu ya wehe hi wine nhlekani lowu se kusukusela sweswi fika kwele ka awara yan'we hi ta va kha hi twa wehe i vulavula na hina hi twa ku ri yini hi rindzele ku twa n'wangulo kusuka ka MEC Makamu va nge ti va lava ku angula ka timhaka ta ku pfariwa loko ya ka kumbe ku va ku ngoma leyi kha yi ala ku pfala ku xiyimo xi fika kwihi sweswiwani loko swo famba kahle hi ta vulavula na vona loko vuya van'wini ya misava ya awara yan'we kasi swin'wana leswi hi lava vulavula ya swona va ri ka n'we mi tsakisiwaku hi ku swi kahle ku loko mi swi vitana yini kambe ku fasa loko mi fasa va mhani va kulukumba eka n'we va ri swi va swi ri na nxungeto eka rihanyo ra n'wina ku ya hi xintu se kokwani Nhlathi va tlhavekile loko hi ka vulavula tolo va hey kumbexana loko mo nyikanyana xinkadiyani ni vulavula na rixaka leri na wun'wana nga va ku ri na matitwelo ka mhaka yaleyo hi ta va kha hi bula yona loko se hi vuya eka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yambirhi ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombana namuntlha hi lava ku ta twa hi wehe timhaka hinkwato leti hi bulaka hi tona ti va ti kha ti kongoma wehe eka Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo andzaka leswi emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula mina leyi a ni yimina yona Bukhete i ku ti cinca xiyimo kahle timhaka ta ku ve hi ku vavanuna a va talangi lava ntsako ka n'wana wo ringana na n'wana wa wena maybe wa first born a swi tshamisekangi swi onha yini swi onha yini like mina ni ri swa onha ni kha ni nga swi tivi ku swi onha yini mara loko u za u tikuma u ve ka rirhandzu ka munhu ka n'wana loyi u swi vonaka ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena u va na ripfalo ka ma swi vona hambi hina vavanuna hi nga pfumeleriwa ku hi lava swinjhinani na hambi ni ya lava xinjhinani ni nge lavi xinjhinani xo ringana na matevula ya mina a swi koteki exactly Bukhete a yi pasi yaleyo a yi pasi vavasati hayi come on banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
vulavula. Sweswi loko vanhu va lava ku endla swilo leswi swi nga ri ki kahle leswi hi nga kurisiwa hi tiva swo ku ri en'wanuna u fane a va ri munhu lonkulu va ri i swa masiku lama swilo swi cincini a hi nyimpini rirhandzu ri overcome hinkwaswo yo ka hi nga swi tivi ku ri se why loko se va dyiwini kwale muchayineni i vutsotsi vana lava va yisa vukanganyisi ka vatswari va hina se loko va dyiwini mali liya ya vona va dika va vuya hansi se va tirhisa vusiwana xindzhuti xa vusati xi huvukile va nga ha ri kahle so leswi a swi fanele swi va swi ri koho va mhani lava vo fanele vo tikombelela rirhandzu ka tintanganyana ta vona hambi a tiva ku ri na nsati a kombela ku rhandziwa kombela ku swekisiwa than mhaka leyi humelelaka yi vavisa ngopfu ku nghena vusiwana byo leha laha mi kuma ku ri mhani loyi u sala a hlupheka na vana ende a va nga ha ri kona miehleketweni u ta helela letindlwini letiya ta va ri ti-aslam ti-mental institution va dina va hlangana na tinhloko va nga ha ri kahle va ri bitha va tshama va kha va holovisa vanhu ku va a hi nga ri kona kwale ka ku va nga yenga hi van'waricinci swivanani leswi va swi kurisaku va swi byenaku swi tshika malebvu ya leha fana Osama bin Laden va ku i vavanuna ku ri i vana ku i vana hi vona mitirho yaleyo va va endlaku yo va va ropa butset banana leti nga emihleketweni ya wena hinkwa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela hi sweswi ni nga ku byela ku ri hi ta va hi kha hi languta ka timhaka totoleto ni vone ku ka ku hangalaka ntshaho wa njhekanjhekisano kusuka ka dokodela Hosien Tsura Mogopa va kha va kombisa hi matheme ya lama va tirhisaka loko va kha va njhekanjhekisana hi ndlela yaleyo le ka huvo yo endla milawu ku humela va VAR van'wana ivi kuma malima na yena ku hayi phela na mina biologically it was impossible ku ni va ni ri koho se n'we mi ri yini loko mi kha mi languta minjhekanjhekisano ya mixaka luwa hi ndlela leyo ka tihuvo to endla milawu swa tikomba ke ku xiyimo xi ya kwihi loko swi ta ka timhaka ta hi laha tiko ra hina ri yakako ku ya mahlweni ntwe ntshaha wun'wana wa ku kumbexana n'we va economic freedom fighters mi nga hi pfuna ku twisisa ku loko EFF yi tirha na va DA a hi timhaka ta sell out na loko se DA yi tirha na ANC hiko yi va ku sell out swi ndlisa ku yini kahle kahle tin'wana ta timhaka leti kumbexana ni nga tsakela ku twa mangulo ya n'wina ka tona 0860 002 54 hi teka xiboho xa ku hi nga lavi mihleri hi nga lavi va DA hi nga lavi Free Forum hi nga lavi hi twa n'we tani hi vayingiseri hi ndlela yo yeleyo ku ri vungiseri n'wana nga ni fonela a ku ile a khoni huku hala ka Zitha a ku va ha gezi se a nge laha ku pfuniwa loko va ya ka Eskom veri vanhu lava nga bridger va ka Eskom loko va ya migangeni va susa tintambu va tsutsumisiwa va hlaseriwa se a va ha yi va ya susa tintambu se loko transformer ya n'wina yi tshwa a va hati hikuva ni yona anakeni n'we va aka mi va yimeleli loko va kha va tsutsumisiwa lomu se hi yo mhaka swi hlupha ngopfu ku na vanhu lava nge le ku hakeleni gezi kambe loko swi fika ka ku onha ka transformer va ka swi kombengeti hi ndlela leyi se swin'wana swa leswi kumbexani na n'wana mi nga swi langutaku a hi vulavuli hi yona a no yi hundzisa ku i tin'wana ta timhaka leti kumbexani mi nga ti languta kambe leti hi nge le ku vulavuleni hi toho timhaka tinharhu va economy va MK na va ni nga ta zeni ku va MK va Free Forum ku fambisana va DA va yisa va ya court hikokwalaho ka ku lava ku yimisa vuxirho bya Dr. Hlophe ka JSE ma swi vona ve nge ri hayi Dr. Hlophe a va ringanelangi ku va ka JSE un'wana a kha ni vutisa ku hikokwalaho ka yini hi ku Dr. Hlophe kumbexana sweswi hi nga pfunana n'we mi swi tivaku hikokwalaho ka yini hi Dr. Hlophe hi ku loko munhu a va jaji i va nga lo swi dyondzela loko va ku wa susiwa vujaji va susa yini va susa vitu va ndla yini se kumbexana sweswo swi nga hi pfuna ku va hi kota ku va hi hlamula muyingiseri loyiwani ku ya emahlweni a hi sunguleni muyingiseri wo sungula hi twa ku hi angula ku yini hi loyi i nhleka muhasi na vatsumi a he papa mpfukeni hi pfukeni ngovo mpfukeni man vo doctorate
va byi kumeka ka university level wa Cambridge emfungeni wa malwandle United Kingdom hi yo mhaka va vuliwaku i doctor a va nge tekeriwi yona vo tekeriwa vo hluvuriwa xidodo lexiya xa vujaji mhaka ku va va impeachiwini kambe va ve jaji hi mhaka yini hi mhaka ku i munhu kumbe va ve jaji hi mhaka ku va dyondzini hi mhaka ku va dyondzini a university ya Fort Hare va dyondzela nawu loko dyondzele nawu i kumeka loko kha i tsakisa tidyondzo ta wena and then loko i apply ku va judge interview wa hetelela loko va vona i qualified i hetelela va ku thola i va judge se ku reversiwe laya ka ku iye ka ti-interview ya va judge a ku reversiwangi ku i dyondze xikolo xi ku fikisa laha a wu ringanela ku i va judge ntiyiso Mash yona mi twini mi kombela ku hlamula leyi ya VBS ni vone ni twe ni katsa muhashona mo ni nga tipfunyingi ni vula ku i cancer ntirho wa mutirhikuloni wa n'wina i vuliwa Polly van Wyk, an investigative journalist loyi a nga ta na mhaka leyi kusukela kwale ndzhaku leyi before na advocate Terry Mtawu va kumeka va endla vulavisisi lebyi va nga lavisisa hi kumeka hi va na byona hi swi tiva ku humelele yini kumbe ku hehliwa ku endliwe yini affidavit leya muhaxi hi ku ya hi mina it's a subject of divergent interpretation and even some distortions to that extent hi lero un'wana a nga yi hlamusela hi ndlela yin'wani un'wana a yi hundzuluxa yi hlamusela hi ndlela yin'wani va hi le ku swi landzeleleni mara mhakankulu hi leyi timhaka ta ku mali yi sukini yi famba hi tindlela to ka ti nga ri kahle hinkwenu ha pfumelelana ha swi tiva so sweswi ku fanele ku endlisiwa ku yini ku ya mahlweni i timhaka ta ku NPA lava va nga nyikiwa matimba ya ku prosecutor va hehliwa eka milandzu va fanele va testa kumbe va examiner information leyi kulukumba Chifiwa Matodzi a nga yi humesa hi ndlela ya affidavit kumbe mpfapfarhuto lowu a nga ti humesela rivaleni hi wona good nto loko mi kha mi vulavula na van'wana nkarhi leyi nga hundza hambi ku ri mvulavuleri wa hina a Limpopo Mr Comrade Jimmy Machaka va vulavula timhaka ta ku Comrade Razilani a ku na vumbhoni bya kahle byo tiya ku va kume mali i vuleni kulukumba luya loko mo hlaya affidavit leya ka paragraph 11.11.4 i swi detailing laya ku hi ti 20 ta December 2017 ku na mali yo ringana 300,000 leyi nga kumeka ya nyikiwa murhangeri wa hina ku nga Comrade Florence Radilana laha va nge mara mali leyi yitsongo mhaka ka va fanele va xava na mali na xitikara kwale ka Avembe district hi nkarhi lowu a va ha ri meyara so NPA the ball is within their court ku va kumeka va kha va examine kumbe va ya testa vumbhoni lebyiwani ku swi na ntiyiso na and then va ta kumeka va khoma lava fanelaka ku va khomiwa fast forward ku na wa ntlhanu lowu loko affidavit leyi ya ha ku huma a kaya Limpopo ANC yi kumeke yi ndle leswi ku na va vitana meeting hi ku hatlisa emhaka yini va ndle leswiya emhaka ku vito ra murhangeri wa hina ri tlhela ri vuliwa ka affidavit liya yes va vule leswi va nga vula swona ku empela loko ka vula NPA yo teka magoza murhangeri i ta susiwa aka xitulu lexiya a nga ka xona a step aside leswi mbe swi tsakisaka ku khombiwa na mavito ma Julius na vo Floyd na vo SACP vo kulukumba va Mavulu haleni mara lexi nga va ku pfala hi xona muhaxi loko tolo ndzi entirhweni na vusiku ni yingisele kumbe ku languta podcast leyi kulukumba ONLG Mr Mbalula a va kha va interviewa hi n'wana wa mutirhikuloni wa n'wina va kombisa timhaka ta ku loko ku ri ke ANC yi kume mali yo ringana 2 million loko Comrade Jelen Mkhize va ha ri Treasurer General mali liya yi fanele yi tlheriseriwa ndzhaku hi ku a swi fanelangi i corruption leyi nga ndliwa laya a swi justifyeki nakatsongo so swi ni khome kahle sweswo hi mhaka ku ha pfumela tanihi ANC ku loko ku na mali leyi nga ta corruptly yi fanele yi tlhelela ndzhaku ka VBS yi tlhelela yi huma kona mhaka ku leswiya
swa hi poyila tani ANC se imana byara ku vutihlamuleri loko yi amukeriwe yi nga ri na yi te hi timhaka ta vukungundzwana imana fanaka byara vutihlamuleri kwana i dokodela Zolini Mkhize. Correct, yes. He was the Treasurer General during that time. He yena a fanele kumeka a byala vutihlamuleri khotha ku kuna account leyi a nga yi nyika va hoxa kona mali liya yi kumeka yi yisiwa ka ticoffers ta ANC mara va ha ri ku engagiweni comrade Mkhize ku impela mali yi fikini ka ANC na loko yi fikini ka ANC impela yi fanele yi tlhela forensic investigation kambe phela va lava vulavula ku va dumini se yi nga yi fike hinkwayo kumbe ku 10%. Yes, that's why forensic investigation yi nga ta hi pfuna in this regard loko ku ri ke ni yi fikini kumbexani 1 something ANC ta yi fanele tsheka mali ya 1 something vona you have to fork out liya yin'wana yi nga outstanding yi katsa na leyi yi ta 2 million yi tlhelela ndzhaku xikan'we na phati ya hina SACP leyi khotha ku yi kume 3 million ya hakela la Beachwood Hotel la Boksburg loko va ri na conference 2017 na vona na yona leyo yi fanele yi tlherisiwa so no pfumela kahle ku NPA swi le makatleni ya vona va fanele va examine affidavit leyi loko khomiwa vanhu a khomiwa vanhu Floyd na Julius na vona va fanele va khomiwa loko ri keni va ve na corrupt dealings ka mhaka ya VBS. Nametwi. Inkomo 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri hi loyi nhleka ya a ku na munhu lo 0860002543 nhleka ka na munhu la 0860002543 a hi nene ana msame nhlekete hi twa tlhelo ra n'we ra timhaka eka mhaka leyi one leyi nga ka yona un'wana mingiseri hi loyi nhleka DP aye papa ninjani hayi hi ya leyi mhaka hambi n'we mi ta hi ku tinharhu la mina ni kombela DP ni enkwati ka twana ku nghena hayi for now DP swin'wana swi lava hi yimanyana but anyway hambi swi te tani DP ku yingisanyana katsongo i xiyavo Mirimani loyi ya John Hlophe hi to jikajika hi yona ya hala na hala a nge lungi John Hlophe va ta ku n'wi susini and lexi nga ta endla ku asusiwa DP mi khomela na flunyana a twana na lwandle hina DP loko ya jika side na flu so DP lexi nga ta endla ku asusiwa nchumu wa one lowu siku rin'wana ka kombisa laha a vutisa ngopfu ndhaku ni mi byeri kahle loko mkhweva hayi ku a nga tivi nawu if you choose the wrong camp swilo swa wena swa knowledge na tidyondzo na whatever that you have it's not gonna stand hi sweswo ntsena Thuli Madonsela u analyze site ra yena ra kahle a teka site and swi n'wi pfune ngopfu hi ku langutisa sweswo loko wo fika lawani ka ntlawa lowu u lava ku ti endla ku wena hi wena u tiva wena ma n'wi vona Moses Khakhane I don't think DP you can question the knowledge about that lawyer but va tele ngopfu lava vona ngaku a nga na vutivi you know why hikuva a nga sideline na hina hi sweswo ntsena but reality i ku loko mo langutisa aka vanhu va ntima Khakhane DP ni nga vula loko tshama na hansi na vutivi nkulukumba laha u lavula ku kombisa some chatbook ta now miselwe but still swi endla issue ya ku ingaku a nga kahle why i yimana DP so a nga ntlawa lowani John Hlophe rito leri a nga ri vula la ku hi tshembele ka n'wina ntsena loko a ri yo vula hi milungu DP believe me today a fanele a ha ri tirheni right a hi tekeni picture futhi yona leyi ya John Hlophe hi xihatla ku hava nawu loko hi nga ku pona ka problem leyi a hi fanele hi te loko munhu a za a susiwa nga vuyi parliament mara nawu loko ku ri ku wa vuya parliament loko a fika parliament ku na the committee leti you cannot save agaton I don't know how are you going to get that I really don't know ku vala ku ta swi njhani I think ku fanele ku ta tirhisiwa rationality ya ku teka side manje because I now in place that indicate ku loko swilo swi te so munhu a nga fanelanga ya kwihi why a hi pfumela vuya parliament
so vula ku ka parliament va n'wi langa ka committee ya JC. What's wrong with that? a swi vuli ku kumbexani na vo va lava vo fana okay AfriForum a yi kona parliament ximfumo yi nga va yi ri na swirho leswi nga parliament kambe a yi kona yona ximfumo va DA hikokwalaho ka yini va nga ndangi motion unene ku ndliwa nawu kwele ndzeni ka huvo yo endla milawu. Vanhu va ntima ha to kayisiwa hi valungu manitwa ha to hlupheka swinene. DA sweswiwani xikombiso ka titopic leti mi nga na tona namuntlha to va ni nga telangi swona se ri ona nkarhi wa mina DP serious ma vona issue ya VBS yi vekeni squarely yi ringana na issue ya Steinhoff. Corruption ya Steinhoff DP is the highest scandal, not in South Africa, in the world. Over trillion, not even billions, over trillion scandal. Mara haitwagala. Akutwala VBS, as if VBS is the highest in the world. Mara VBS issue yakwala locally. Now, ani ngomshani hina hi nga yi languta hi tisirero ka musi hina ya yi khumba thwili yo mhaka yi ka xi exactly has fumela sweswo mara DA yina migingiriko yikulu ya ku yima milenge for VBS. They don't do anything. He's staying off. Why? Staying off implicate abantu vo basa. Tudumiyeni lo mini ascript wina vanga apfuka va manager msavini ku script wa vanhu vantima hina advocate Makhuvela. She's trying munhu wa vanhu kusuka ka social worker lava advocate hi lo ava judge aka ekuvona 92. She's just trying to protect herself. Amahlweni ka vanhu vo basa hi rito rin'we va ku ri vurini ri munhu wa ntima loko u jajiwa va nga ku ravi va ri she must be scrapped aka role ya ku a nga pfuka va jaji kumbe a practice at all. Endliwa vanhu va ntima ntsena a mi nga ta swi kuma swi endliwa valungu sweswo hi loyi a nga rhana va ri Eskom a yi wisa milungu luya yona wa suka America a tirha kona swa fana loyi a nga nghena ka Home Affairs a pfulela ku swilo swi famba ti-jam one i swi tiva kahle tiko ro hangalaka yena namuntlha ti ta va ri na ndhawu Australia a ri ku tirheni same time dipim ta mi ri kwini ya ku nowhere valungu a va na problem hina swi tiva kahle ku vona va na makaya everywhere handle ka hina vanhu va ntima when you go anywhere they will question your citizenship ku we man DP Mathebula ya Mathebula la Angola nikhomele nyana swintsongo ni nghenisa sesilili la swintsongo hina nkarhi Mdevula mi nga chavi nikhomele ni tani sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi tlheleleni ka Mdevula ha ku ramba na wena hi le ka 0860002543 na mi twa Mdevula loko mi kha mi kombisa swifaniso leswi mi nge le ku swi nyikeni kambe ke a swi le ka hina ke ku na hina hi yima hi ku hi bawuwa hi va Steinhoff hi valavo hi bawuwa hi valava va nge le ku onheni va hi onhelaka hi nga va ri va nhlonge yo basa hi nga miyeli hi swona kumbe swi nge sapotiwi ku fika kwala mali yo ndla sweswo DP i mali a nga na mali ya ku ringana ku a nga xava platform ya ku hi za hi convince whoever ku a famba yo DP ku na mhaka yin'wana mi nga ri ku awe otherwise mara do it as ya kule you see DP vakulukumba lava va vo basa ni a hi vulavuli ntiyiso va kuma timali to tala ene leti tin'wana ta toho ti nga hi vumbela mfumo lowu hi nga na woho sweswi walowo wa GNU loyo xaviwa mfumo lowu DP mali yo tala ngopfu mali yo tala DP hayi swimalana now loko mi nga ta vulavula hina vanhu va ntima hi ta yi kuma ku mali yo hlenga hina ene na hina hexe no ku rhandza na hina tani i mali la nga ta hlengeleta mali a hlanganisa na DP na Brian hi ndla yini na yini hi ku ya endla ku everin Steinhoff yi tekeriwa nhlokweni why DA yi dini hi Steinhoff a va lavi swilo swa Steinhoff swi ya mahlweni ma swi tiva na n'wina ku va ri i kumile movha va ri mani khale ka musimi mani a rhangela DA i nyikiwile yindlu Steinhoff loko yi twa mavarivari a swi vulavuriwi sweswo why swi khumba valungu a va ti hlayi ku va na corruption DP va ri maladministration so hi leswi hlayisiwaka swona that's why na Steinhoff a yi nga tali ku yi va ka front page mara VBS yi ve risimu na poli loyi va ha ku n'wi vulaka lava nga huma sweswi antiki va n'wi bela mavoko wendli yini xo vonaka why a nga swi endli ka vo Steinhoff
kumesiwa valungu nkola va nga corrupt valungu DP loko vanhu nga xilu va hloniphana swinene. I'm telling you now. Mi tekela nhlokweni swi ku hava valungu va rhandza ku vona mulungu a ri ndzeni ka problem. Hambiloko vo swi endla njhani va nga pretenda ka public nga ku hava n'wi twisisa. Andzeni ka tiyindlu ta ti-room va n'wi vitana va n'wi veka hansi va ku wena endla leswi na leswi na leswi u huma la u huma mhakeni. Simple. Hina vanhu va ntima DP hi ta dyana na hi xihina. Hi tlhela hi oneteriwa hi valungu hi swi langutisile. ene kwala ka ku dyana na hi xihina hi ku loko mudevula za a sungula ku dyela a nga na mhaka ku khalanga ku ndleka yini yena. Really, loko mo langutisa DP John Hlophe, I think it was a lecture back munhu a ri wona John Hlophe na vutivi DP a ri vulavula ntiyiso ni vula ku not necessarily vutivi brilliant u smart nkulukumba loya i tlharihile yena hi vuye i nge swi mbambambambi sweswo. But now loko mo langutisa hambi mo kuma vanhu valava va tiloyara ti-qualified va nga mi byela ku ni articulation ya n'wanuna loya ya xinawu yi wu pfili kahle ngopfu. Ku vula ritrero DP i fana a susiwa scriptiwa. I mean imagine DP black on black hi endla tani ka vanhu va hina vantima to the level ya ku munhu hi nga hi n'wi tekela na mali leyi mpela a fane a hola yona na loko ho n'wi susa hi ku famba na mali ya wena. I think maybe ku nga va ku ri mhaka yin'wana hi celelana hi xihina deep mukwevani hi luya dudunyile ni zi nga lovela vusiwanini. If ka ku ri ku hi vona va nga le ku onheni lahaya va onhetela SAA mara loko kota milungu DP va ta protecta swilo swiya hinkwaswo a mi nga ta swi vona. A ni nga telangi yona this issue DP ko va hi ku ni ta kuma siku hi vulavula hi John Hlophe a ni telangi yona DP mele a ni la ku khumba yona hi DP mi ni khomela hambiloko se ni nga dya nkarhi wan'we a ni la ku khumba issue leyi ya America na tipolitiki leswi ti fambisaka xiswona hala America hi yona ngopfu la ntini ni khomela DP ku na n'we mi pfuxa hi vulavula na leswi no ani voyi hina hi laha namuntlha se hi yo mhaka hi phuxi kambe ni nga mi nyika timinete timbirhi hi twa ku jo America mi lava ku vulavula mi langute ngopfu ka mukhalabya kumbe no swi lunghile DP timinete timbirhi hambiloko ku ri ku ni nga ta heta hi ku bela a nga telangi so leswi a ni ta ku vula swona leswi ku tsutsuma DP. Loko mi langutisa tipolitiki leti hi nga ka tona sweswiwani loko DP a no susa Kamala Harris ni ku DP votani hi mi nyika chance ya ku mi vota between Biden na Trump Donald Trump swi nga endleka DP a mi ta tsimba mi nga timi ku mi ya ximatini na le xineneni. ene leswi vangiwa yini tipolitiki ta US ti confuse ngopfu DP. Back in 2000 loko nghena Barack Obama a hi ri na ntsako lowukulu mi ta tsundzuka DP a mi ri kona mi swi landzelana na n'wi mi langutise ku no hi ku loyi na ti-roots ta Africa maybe politiki ya yena na ti-foreign policy ta yena ti nga tshika ti va leti ti va ku kahle loko swi ta hala ka matiko ya Africa na matiko man'wana ngopfungopfu ya Asia lomu America yi nga na yini yi nga na hostile politics a tindhawini teto a swi vangi tani DP leswi a hi swi expectile hi 2009 loko a nghena swi ve worse than before Bush hi kume tinyimpi ti extendiwa. On top of that, by the way, lo angena Gaddafi a tsakile ngopfu a ku ngheni munhu wa Africa not knowing with the very same guy yena nga ta tlhela a heta project ya ku dlaya Gaddafi. Ni vulavula hi Obama hi sungule ku blame ku no a fana huma ku nghena un'wana of course va sungule ku nghena Hillary Clinton a nghena na Trump hi ri na shock no a ku fane ku wina Hillary Clinton u ni Trump hi sungula hinkwenu ku hey anga kahle of course Trump mafumelo ma yini loko a nghena hi fika hi kuma ku tinyimpi ti kona i approacha swilo hi peace. Trump was the first sitting president ya America DP to set foot on North Korea as president, the first one. Lavan'wana hinkwavo North Korea which is very hostile aka America a va se tshama va tikuma va yini leswi hi nyike kahle n'wana loyi wa swi rhandza ku vona peace emisaveni. DP le ka le kusuhi ngopfu na World War 3 ma swi tiva sweswi na n'wina hi mhaka ya yini ya Taiwan na China hi mhaka ya Ukraine na Russia Gaza na yona is an issue hi nga swi rivali sweswi na North Korea swi leswi hinkwaswo DP loko ku nga kumekangi president leyi nga na xivono the president loyi a appreciate extending NATO close to Russia swi ta hi khosela World War 3 and in this present moment the only president that is success is Donald Trump a ri yexe
And it's very important, DP, for now. It's going to let Donald Trump a winner. Donald Trump and a win, DP. It's a challenge in Kulungov. You have never to pump the weapons at Ukraine. Because we are causing the whole situation. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Eka kwa xala twi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula a hi ku tuna wehe Minxirome a hi anamiseni miehleketo namuntlha siku ra n'we 19 minute nga se ba awara ya n'we un'wana Minxiri hi loyi nhleka hayi minjani poto mina hi pfukini n'wina minjani hayi pfukini I can't brabet ni la ku nghena ka leya John Shop yeah kuna nkulumba vanhu va ku heta ku huma sweswo mata hi analyzing va tsakisa va kahle ngopfu. And then kuna la hi nga fika ku vulavuriwa hi ku loko vanhu va ka hina va ri na ti-position va rivala swo tala ngopfu ku fana na Dr. Shop a vulo impeachiwa hi ku impeachiwa a ni ku na leswi va nga kumeka ku a va swi endlangi a va nga fambisangi hi nawu that's why kumeka va ze va huma. So it seems as if nkarhi hinkwawo hi lava ku ta shielda na leswi swi nga lavi ku shielda hi fanele ntiyiso hi wu vulavula straight wu ri ntiyiso mano la ku vula sweswo ku kambe miri yini tlhelo leri va nga ku fana na loha ku famba ku sweswi a nga vula ku ku va munhu a vule ku hi tshembele ka n'wina loko a swi vuriwe hi wun'wani a swi ta swi nga interpretiwanga swona leswi nga interpretiwa swona ku ya hi voho n'we miri yini. And then xin'wana xi ni tsakisaka ngopfu n'wina Prophet ne swi vuriwa sweswinyana kwalaho hina vanhu va ntima a hi rhandzani loko a no kota ku tiva ku loko ni ku ni hlangana na botpet munhu wa ka hina a hi ya kule ngopfu mara loko no ze ni fika ni nghena kun'wanyana ivi ni fika ni maybe ni fika ni vona mali ivi loko ni hlangana na botpet loko ni ku swa ku i pet lo daya mara a ku na la ya kona na mate impela a ku na la ya kona ku dyondza self love hi rhandzana hina hi vanhu va ntima ya kule leswi swo valungu yini hi nga swi kambe ku rhandzana ka hina ku vula ku hi fanele hi endla yini hi ku loko ku fana na sweswi mina loko ni tshamela ni tiva ku Dr. Hlophe va voniwe nandzu se loko va ze va voniwa nandzu a hi pfumeli na problem i kwalani ku a ku pfumeriwi mahawu kuna a ni swi tivi ku va ku favor kumbe ku va yini a ku langutiwi nandzu lowu nga ndliwa na hi ku loko kube ku na ti-argument to ku hambanahambana ka to hikokwalaho ka yini ti nga winangi ku hayi no leswiya na loko a swi lovuriwa hi mulungu a swi nga ta tekisiwa swo leswi nga tekisiwa swo hi ku swi vuriwe hi muntima sweswo hikokwalaho ka yini ma swi vona se ku na yin'wana futhi yi ni karhataka ngopfu vaisa lava va nge le parliament and everything loko va vulavula hi ku hey valungu this valungu that mara loko prapete loko ho famba sweswi hi hlawula un'wana kwala parliament loyi a vulavulaka ngopfu loko a nga n'wi vuli vito loko ho ya n'wi cheka mundzuku cheka loko nampundzu a pfuka a teka n'wana n'wi yisa kwihi ni ta kuma ku yi n'wi yisa xikolweni xa valungu mara is brainwashing all these other people laha handle la ku white people are bad. Kambe a ni swi vula ku na vo valava va hlantswiwaka ku byongo a va fanele va phaphama a swi nga lavi va phaphama va tiyimela va nge phaphami va ha ri va ntsanana va ta yingisela leswi byeriwaka hi nkulukumba lonkulu ka vona a no la ku hindzisa sweswo ntsena a ni twa yini khumbanyana loko va kha va yi vala no ku hindzisa kwalano Prophet na metro bota mina kesini 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula 16 timinete ntsena a yi se ba awara ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM hi lowu n'wana Minxiri nhleka aye khalanga mjani papa hi pfukile hi ngovo hi pfukile khalanga leyi ya tata na Mandleka Yisa Hlophe ya karata yi karata hi ndlela leyi a va ri a judge president ya le Western Cape and loko ri judge president head ya judiciary ya ndhawu yaleyo ku fana na Mlambo haleni Gauteng meaning ku ri hi ku swi tisiwa ka report eka chief justice lonkulu ka we chief justice then ku ta ti judge president a ngo va judge normal yes a ku ri judge president judge appointiwe hi 94 loko xidemokirasi xi fika so un'wana wa vajaji va vanhu vantima vo sungula and loko hi languta track record ya yena i nghenise vanhu vo ntima vo tala va empowera including vanhu vantima hi loko hi ku black people hi angarhela
Indians, colors and Africans. Yeah. Va pfulele space va kota ku nghena because the judicial system ya South Africa a yi ri white saturated, a yi tale hi vanhu va nhlonge yo basa. Na sweswi va ha tele ka ha ri na swilo swa swi vulaku rito ra xilungu ku ri hi tisa na vanhu va ntima na vo va kota ku tirha va koho eka judiciary. So swi tika ngopfu leyi Western Cape yi talele ngopfu hi vanhu va nhlonge yo basa. And va lava ku gatekeeper, a va lavi munhu wa ntima loyi nga ta influxa vanhu van'wana va vanhu va ntima. So xa hlophe hi xoho xexo ntsena mhaku i head ya judiciary na ku nga tala valungu and a va swi lavi xiswona. Ma swi tiva ku ri vanhu va ku tala va vona va lava ku Western Cape yi va a country, tiko yi va independent. So hlophe un'wana a loyi a ta gatekeeper sweswo ku ri swi humelela hikuva loko yi phusheni mhaka yaleyo yi koho mi nga yi rivali yi le ku humeleleni. And Dr. Hlophe loko a appointiwa hi 94 a ku nga si form of this board ya JC sweswi a nga appointiwa ka yona ku ri a ya interviewa ti-judge a nga appointiwa loko xidemocracy xi sungula. So sweswi ku na JSC. So sweswi leswi humelela ku munhu loyi a appointiwa as judge i ya le ka JSC va fika va n'wi interviewa yi ka heda hi chief justice a ri chairperson then na van'wana tipolitiki na timinister na swin'wana na swin'wana. Then ba endla recommendation eka president, then president appoint a judge. That's why says loko judge hlopha a tekeriwa judge, you know tekeriwa judge ntsena mara leswi PhD i tidyondza swi ngheni la. Kame no mina mitlo no kundla ko yinga hilahleke la tlhelele nyana ka ntsonga ya ku va suseriwa ku vanga gatekeeper. Kambe ani kuna mavulavulele lama hi nga kula eka hi ya twa ya ku loko mi tshama ndlwini ya tindlazi amendleni amahoyi maribye se va hoxe ribye hi reri loko a ku nga ri ribye leri va nga ri hoxa kumbexana va ta va nga fikangi la. A va lo yimela mi rheta katsongo a swi hi ndlela leyo a ku lo yimela ku i rheta katsongo hayi ku a swo va swilo leswi a swo va swikulu ngopfu swa ku hi tshembele van'wana a hi vulavule ntiyiso kalanga. It's not like va influence judgment yo karhi ku ri yi humelela. No a va kongome ka judgment yo karhi va a ne a va vulavula hi munhu ku loko se xiyimo xi te tani hi tshembele ka n'wina. Na swi twisisa khalanga mara sweswo ku minseri lowa vumbirhi luya nkulukumba lava va swi veke phatsa leswi va nga swi vekisa swa mpfumela na vona hayi minseri loyo sungula leswi ta masiku hinkwawo ka vulavula i na ku boya malatlhari yin'we nkarhi n'wana swi na ku boya malatlhari rin'we khalanga swi na ku languta ntiyiso hi fanele hi swi tiva ku ri vanhu va nhlonge yo basa va lava ku xavisa tiko hi leswi nga ta humelela. Kambe ni vula ku mina loko ve n'wama swi tiva ku xiphiqo xa ku fana na mina kwala ni nga kona mi ta ku hi n'wi rhandza ngopfu khalanga a fana nga hlongoriwanga ku ve la va ni vekele na bodo lava ku khalanga loko i nghena la studio lexiwani i nga ngheni na mati xikombiso ma swi vona ivi se ma halaka mati a ma ha languti ku ni halate mati studio n'we mi ri khalanga kahle hi mhaka ku sa vutisa ngopfu swivutiso hi mhaka hikokwalaho ka yini hi nga languti ku i halate mati. Ririmi ra rheta khalanga mara loko rheta ririmi ra khalanga swi langutiwa hi tihlo rin'wana a hi languteni mfana loyi wa DA a endle ti-video khale ta racism a ri parlamente sweswi a va pfale matihlo va ndla nga ri a va swi tivi swi humelelaka. So swi na matihlo swi leswi loko i ri na nhlonge leyi ya ntima ya ku fana na mene nga mukalsi i ta tikeriwa ngopfu la in this white man's world. Inkomo khalanga 0860002543 ndakaleso banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM languta nkarhi nkaye kahle timinete yi nga se ba awara ya 12 ya 13 awara ya 13 mahungu ya misava hi nomo sesi Lillian Hlavangwana ayi ku tumingisa nome ku heriyini 0860002543 mi le ku ni tsakiseni ngopfu leswi mi tsakisaka swona ni kombela ku famba na n'wina ku fika hi half ku bila awara yan'we ni kombela ku famba na n'wina ku fika hi half ku bila awara yan'we handle ka loko ri ku muhumelerisi vula ku ni cincisa swin'wana no kombela hi fambisa sweswo hi anamisa miehleketo leyi ani ali munhu mangu feva ene a ku na laha n'wi zondzaka kambe loko ku ve a ni timhaka ta minjhekanjhekisano loko njhekanjhekisano wu nga humelelanga a wu humelelanga ku fana na sweswiwani njhekanjhekisano wa ku judge president Hlophe a va nga vuli swona ku loko va ku hi tshembele ka wena leswi swi nga hetelela swi va susisa vujaji a wu winanga ku wineliwa ku a va vula swona
se isa ku yini mahlweni un'wana lo mingiseri tsundzuka timhaka tinharhu se malanga yin'we ya toho tetiya tinharhu ani enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM xindzingivitana aye papa hina hi van'wanati khalanga wihi mhaka leyi ya Judge Hlophe leyi ni langutile ku na siku rin'wana a nga pfula xifuva a hlamusela ku mhaka leyi yi suka kwihi yi n'wi veka kwihi a ni nga vuli rito hi rito ni to ba mavala mayingwe hileswaku loko ku na tipolitician na vanhu va kahle na ti-administrators ni nga mi nyika va Brian Molefe ku na vakulukumba va kahle ngopfu ni vulavula hi lava ka ntimeni na vo valungu ni nga va hlaya mara munhu vulavula hi va ka ntima se Dr. Hlophe va ku timhaka leti ti ni karata leriya rono mhaka ya mina a yi fambangi kahle mara mina ni kini tivutisa ku na n'winavo ma tsundzuka Yesu va ka kuma n'wansati wa n'wadla va kha va ta dlaya maribye ivi va vutisa ku n'wina mo haha xidyoho ku maribye ma ku dodo a wu kokela khoni ya we mara na wenavo se ku na swin'wana swi tekaku swi munuhatwa na vatirhi va kahle na vanhu va kota ku vulavula ku fana na va Dr. Hlophe lava loko ku ri ngingu ni ngo vula ku swi ve na khombo a swi fane swi nga va khomani kulukumba leya loko mo tshama na yena va kala nga vulavula mi nga za mi hleketa ku vo n'wi hembela swilo hinkwaswo ene mi nga ni cinci ni ku ni ri wa hemba loko a veka sayiti ra yena kumbe tlhelo ra yena ra leswi swilo swi nga fambisa swona ku fika kwala a nga fika kona a za a ya palamende mi nga swi vona ku na problem mara hi leyi mhaka ni nga ta yi veka ni nga tipfinyingi hi ri siku rin'wana a tshamile na sivara wa yena a ta ha dzahetsani na Chief Justice Zondo ivi a landzela ku mi ku za swi ndla a sukela ka mhaka leya ya ku mhaka a yi fambeli tlhelo leri ya leyi ku nga za ku fikiwa kwala ku nga kumiwa nandzu ene na mavonele lama kuno loko swilo swo za swi landzeleriwa swi hundzuka nandzu loko ku ri na un'wana a swi vonaku a hi lweni loko ku swi na vuntima phakati munhu hileswaku veri munhu nge mpende hi mpende hi tshama ya dzudzeka over time kumbe nkarhi lowu ku famba ivi a ku loko a vula a tshamile na sivara wa yena a ku ivi sivara yena ku ta n'wi vona Zondo i ta fona ku nga ri khale loko impela a fona o n'wi veka xitikareni ivi loko i ri va dya mabulu hi yena hi case yeliya ku hey misa loyi i bayisiki ya kula ngopfu ivi a hlamala Hlophe ku ri a ni hlamala ku mina na Judge Zondo hi nga ha fonelani masiku lawa kasi ku na lava a va fonelaka a nwa tiya hi mina ku ni hanya na vona ku nga sivara wa yena mo ni ya mahlweni ni ku loko hi ri ka timhaka ta ku a ni swi lavi ku va mulungu na siku na rin'we ni vula leswi hayi ku ni zonda mulungu mara la hi na phapha yikulu la South Africa ku as long ha ri ka mfumo lowu ve yini leswiya swa rainbow kwangulatilo i mhaka ya kahle ngopfu mara a yi chayi kahle hi mhaka ya ku un'wana na un'wana wa swi twisisa ku no mina ni n'wantima ivi ho teka na milandzu hi potana na hi mhaka ku hi vantima na Makhuvela a ni kiningisela risimu ra yena ni kinsuka ka Xifundutolo a ku mfumo wa vantima a ni tivi loko swi ri na ntiyiso a ku wa tseka ku hava mintirho a ni tivi album leya u yi rhekoderile se i ni tivutisa ku ri no he Khalanga impela hi ngo pfumela ni tuna Themba Solo va swi vula siku rin'wanyani ku loko hi languta Africa xi lexi ve nge n'wantima mani mfumo wa n'wantima swi swa kona ku na makwanga ku na corruption loko ho vulavula hi vukungundwani a South Africa ngopfungopfu xilungu hi ku corruption so ndzi nge loko i nga ri corrupt a wu nyadzano a wu tlharihangi i clever loko i yiva mali i ya fihla vona leswi nga humelela Mpumalanga timovha leti va ti teka va SIU timovha ta matimba na swa nyumisa Khalanga ku ya hi mina mara ka boha swi nyumisa hileswaku inkosi lowukulu ku ene mi ta tlhemiya ku i swa tipolitiki mi ku i swa yini ku ve ku le ku landzeleriweni maphepha ku swin'wana a swi fambangi so exactly hileswaku tipolitiki mi nga Khalangane loko mi twa munhu a za ku politics a dirty game mi vhe mi swi twa ku a nga fanani na ntiyiso politiki hileswaku mi ni yi teka as if yi fana na vukosi swi biblical ku fanele ku va na vurhangeri ko va ku varhangeri va sweswi a ni vuli ku lava tola va ri kahle varhangeri munhu ku varhangeri hileswaku va tele swigalana ene problem leyi nga kona i ti-resources i mali na rifuwo na yini ene munhu loyi a hlanganaka na swilo sweswo Khalanga a nga hleketa hetelela hileswaku u va arrogant loko mo languta va Donald Trump ku n'wi languta ku nene xitandeni mi za le fumeli tlhelo luya ku n'wi languta ku nene xitandeni mi to swi vona ku loyi a nga na mhaka na un'wana munhu la
mara I vurhangeri munhu yaloye so swi karhata ngopfu swilo leswi talanga loko hi vulavula hi ku GNU nkarhi wun'wana yi fanele yi nga humelelangi yi humeleli njhani na vanhu va ntima va nyikiwe timali va pfula tiphati leto tala namuntlha hi yo yi nga yini na so no se i ya kuma ku ri no se ku na mfumo wa nhlangano mfumo wa nhlengelo wu kahle ngopfu mara i nhlengelo wa vanhu va kahle na va dyavalela hinkwavo lera ro South Africa yi ta famba kahle na hi vona mapatu hi vona yini leswi hinkwaswo hambi milonito na mini mtwiti okay 0860002543 a hi tweni n'wana hi loyi n'wina miri ni nhlaka papa mina no hleketa ku mhaka leyi mi vutaka yona mi vula ku la ku tiva ku leswi AfriForum yi nga teka yi nge Judge Hlophe yi n'wi yisa a khoto ku u fane a susiwa xana hi swona na ni lava ku ta kwalaho mina tana mina loko ni langutisile vahlaleri nga va twa va vulavula hi mhaka ya nawu va ku nawu wu ri loko munhu a voniwe nandzu wa yena a wu endli leswaku loko a ya mahlweni a kumeka a ha voniwa nandzu ku ya hi leswi nawu nga n'wi vona nandzu ka ndhawu so swilo swa JSE van'wani va ri a swi fanele swi nga tekiwi ku ya mahlweni i vahleri va hi ku loko n'wina sweswi mo voniwa nandzu mi gweviwa mi ya jele mi ta va na xilo xi ya vengete i criminal record ivi va ku a va mi tholi hi mhaka ya ku mi na criminal record ni ta kwalaho Buthete so lawa loko hi vulavula hi JSE Judicial Service Commission mina ni vona ingaku yi yelana na public service ma vona loko munhu a khomi Z83 ya n'wi vutisa ku leswi wo ya ku ya tirhela vanhu a wu se tshama u voniwa u va na criminal record a wu se tshama u voniwa nandzu ka ti-disciplinary hearing se hi ku vona ka mina ni vona ingaku ri constitution yo ka yi nga swi anamisangi ku loko munhu a voniwe nandzu a fane a nga yi a tirha ka mhaka ya ku tirhela vanhu ku nga public service se mi ni vona ingaku ri mhaka leyiwani a yi fane yi anamisiwa yi nghenisiwa na le palamende hi ku ka vula vanhu lava va tirhela hina vaakatiko se loko ku ve ni ko va na mina ni vona ingaku ko va na loophole leyi nga siyiwa swi nga hleketeriwangi ku swi nga tshuka swi fiki laha so mi ni vona ingaku a fane a yima tlhelo hi ku u voniwe nandzu ende u ta tirhela vaakatiko ende hinkwenu ha ringana ka constitution ku ya hi section 9 na methu ha ringana ku ya hi section 9 se leswi vula ku a va fanele Judge Hlophe va yima tlhelo ni na ku pfumela kambe loko ku ri ku a va fanele va yima tlhelo hikokwalaho ka yini vo va nga voni swi ri na nkoka ku va yima tlhelo va twa nga ri swa hi ku in'wa tipolitiki siyeni va nga nghena a ni va vona ku ku na gepe laya ku na gepe ma vona nkarhi wun'wani nawu ya wu kha wu anama that's why hi ri na tikhoto hi tona ti nga ta langutisa swilo leswiwani swi helerile ivi ti kota ku endla ku matsundzukana liya ya ku president loko a fanele a impeachiwa a ku ri na gepe ya ku fanele ku tshama komiti ya muxaka mune kambe loko swi yi khoto yi koti ku nyika direction so mina ku kholwa ku na leyi khoto yi ta nyika direction hayi hileswaku mina loko ni tshame no pfahleketa kumbexani va DA loko va lo teka xiboho xa ku hakho a hi yiseni moxini a ni va na tinomboro to vhota le parliament a hi yiseni moxini hi ku loko munhu a ri ka swilo swa muxaka lowu a nga ngheni ka tikomiti ta muxaka lowu ma vona loko constitution yi ri silent Buthete ne ya parliament a yi swi koti unless ya amenda constitution mara khoto yi na matimba ya ku yi nga vulavula ngopfu constitutional court a henhla ka constitution so a swi nga ta tirha swilo sweswo a ku ta va ku ri parliamentary overreach a hi ntirho wa parliament i ntirho wa court nemetweni khenseri papa khensa swinene ku mi bela riqingho awara ya n'we ehenhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi laha hi na Moses Lillian Hlabangwana ya Cecily tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswi loko vanhu va lava ku endla swilo leswi swi nga ri ki kahle leswi hi nga kurisiwa hi tiva swo ku ri en'wanuna u fane a va ri munhu lonkulu va ri i swa masiku lama swilo swi cincini a hi nyimpini rirhandzu ri overcome hinkwaswo yo ka hi nga swi tivi ku ri se wayi loko se va dyiwini kwale muchayineni i vutsotsi
vana lava va yisa vukanganyisi ka vatswari va hina. Se loko va dyiwini mali liya ya vona va dyika va vuya hansi se va tirhisa vusiwana, xindzhuti xa vusati xi huvukile, va nga ha ri kahle. So leswi a swi fanele swi va swi ri koho, va mhani lava vo fanele vo tikombelela rirhandzu ka tintanganyana ta vona, hambi a tiva ku ri na nsati a kombela ku rhandziwa, kombela ku hlekisiwa. Tani mhaka leyi humelelaka yi vavisa ngopfu ku nghena vusiwana byo leha laha mi kuma ku ri mhani loyi u sala a hlupheka na vana ende a va nga ha ri kona miehleketweni, u ta helela letindlwini letiya ta va ri ti-asylum, ti-mental institution. Va dina va hlangana na tinhloko, va nga ha ri kahle, va ri bitha, va tshama va kha va holovisa vanhu. Ku va a hi nga ri kona kwale ka ku va nga yenga hi van'waricinci swivanani leswi va swi kurisaku, va swi byenaku swi tshika malebvu ya leha fana Osama bin Laden, va ku i vavanuna, ku ri i vana, ku i vana hi vona mitirho yeleyo va endlaku yo va ropa. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi kani Botpet na muhumelerisi, mina ku vona ka mina ni vona ingaku mhaka ya Judge Hlophe loko ku ri va pfumeleliwini ku va swoniwa ina palamende, swi komba ku mhaka leyi va nga hehliwa yona a karhi lowu nga hundza a va voniwangi nandzu. Se mani vona ku tanihiloko munhu a nga voniwangi nandzu hi ku ya hi nawu wa tiko, a swi ri kahle ku va pfumelela ku va kota ku va rhangela va ya mahlweni hi kota ku vona ku xana va hetela na yini. Nakona tiphati leti nga kona a ti yimi timhaka ta ku va ti zimbatisa na khoto ti sala le na le, ku ri ku hina tanihi vaakatiko hi lava hi vukerekeri. Se swi ti komba nga ku tiphati leti ti vona ngaku swi na nkoka ngopfu va ti koka kona ti yisa le na le ti nga hleketeleli hina la nga hansi, hina hi safara tanihiloko hi ri la hansi hi la byanyini. So a swi ri kahle ku va tshika timhaka ta ku yisa na khoto. Loko ku ri munhu u yini a khoto a fika a nga voni nandzu, a ni voni xo biha ehenhleni ka yena. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi enhlekana vaxumi Botpet na muhumelerisi wa n'wina njengani? Botpet, mina AfriForum na DA na yi seketela xiboho xa vona, na yi seketela swinene. Ni vula ku hi nge vuli atikweni hi ku na nawu loko ri hi ku na vanhu lava va nga impeachiwa va susiwa a switulwini mhaka matikhomelo yo biha, mara va vuya hi ndlela yin'wana ya politiki. A swi hanyi sweswo, ena tlhanikiwa xitulu xikulukumba xa ku yini ku ta va yena a nga ta va kha vona ku thoriwa tijaji loko ku ri hi ku swi tsange yena kwalayani. Ni twi nga ku loko ku vekavekiwa milawu leyiwani kun'wani mfumo wa hina loko hi teka mfumo a vo languta ntsena, va languta ku ri va nga ha vekaveki na swinawanawani, ma swi tisa hi ndlela yaleyo. Vona va langute ngopfu na switulu ku lava ku dyela, va rivala ku mundzuku siku swi ta va khoma mukolo swilo leswiwani. Hi swin'wana swi karhataka, mara ku vula ntiyiso na yi seketela. A humi miyisa luyani mani, a humi a hi matikhomelo ya kahle, a swi nyiki dyondzo ya kahle ni le ka tiphati tin'wana letitsongo leti hataka hi le ndzhaku. Inkomu. Ehlekana na vaxumi Botpet, mhaka leyi endlaka ku ri khalanga vatswari va hina va endla va rhandzana na vana vo ringana na vana va vona i mhaka ya ku ri Botpet hina va xinuna minkarhi yo tala a hi tikhomangi kahle, hi kahlula hi tsandzeka ku tsakisa va mhani lavona ka ha ri eli, vona va ha swi lava. Swi endlaka ku ri loko se va kula hina va xinuna hi va hi karhele nga ha koti nchumu, va ha tsakama. That's why mi kuma ku ri vakokwani lava va kahlula va karhala, that's why va mhani lava va landza vafana lava va ha swi lava, ene va xinuna va ha swi koti. Enhlekana vaxumi Botpet na muhumelerisi wa n'wina Njindani kwalano. Botpet, swo ka hi nga rhandzani hi vanhu va ntima a hi rhandzani. Valungu va rhandzana i ntiyiso, va khomanile. Valungu va khomanile he vanhu va ntima i tiphati tiphati leti ti nga tala la South Africa ta valungu kumbe xana ku ngo va timbirhi kumbe tinharhu, mara hinkwato i ta vanhu va ntima. Hi mhaka yini? Hi jealousy na ku dya mali.
xo hetelela I ku ha tsandzeka ku tshama hansi hi vonisana mhaka ku mhaka leyiwani a hi fambiseni so loko hi fambisa so hi ku mi ta swi vona tiko ri ta ra hi ri ta mahlweni hi tsandzeka ku endla sweswo jealous ku phatluke vanhu vangana eka ANC hi ku phatile hi tiva ya vanhu vantima I ANC mara va suka va ku ANC a yi kahle va pfula tipa we va ngo tshama kwala va ku hawa va kanetana kwala ndzeni ka muti loko n'we Buttphet mi tshame na nsati wa n'we mi tshame mi ku we mananhleko hi mhaka ku I sweke mbodza namuntlha famba na ku hlongola namuntlha ani mo tshama hansi muku a wankatamela swi ku phazamisile loko a wo kota ku byi sweka so ivi mananhleko a endlisa xisweswo a swi mahlweni vutoma byi mahlweni se va tandza yini ku dyondzisana ku a hi swi endleni so mali a hi dyeneni ka kahle hi nkarhi hi va phundisa hi endla mapatu ku rhandzana hi rhandzani Buttphet inkomu mi xuma kahle Buttphet ha mi rhandza hi ri kwala nkonko inhlekani Buttphet na mumelelisi Buttphet maka VBS ya vava swinene ku lexi ni va ka me I ku vanhu va ka hina hi vona va nga jamali liya va tlhela va jela vanhu va ka hina sweswo na ka hina vo hlupheka sweswo timali ta vo va nga tiveka le a ku khomi munhu a hi swona Buttphet a mi ri na vunghana le Davidson tanke Afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku khamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find out guilt the same time Afrika wa vulavula Esa so mintse romgana lona FM kumense botmena tibele wara ya kumenar nangona ko Afrika wa vulavula hi seni mahlweni nteri famba kufika la ka hafu kubele wara ya ngwe indala ele kusuka kwalano kuna nkulukumba un'wana ila ku vulavula hi timhaka ta ka minga ta twa ku ila ku tivekisa ku yini ivi kusuka kwalano bulana kwa Nhlathi ila ku teka tiya ta switandzhaku swa ku va hi khupukela va mani lava nga vakulu ka hina loko hi ri va xinuna veri ku na switandzhaku a hi tivi ku switandzhaku swa muxaka wihi ta va hi kha hi twa swo hi ndlela yeleyo kambe ku tumikisa ro mina a na misati minhlakati languta leta tinharhu ni nga vulavula hi toho timhaka ya ku sungula ya vumundzuku bya Dr. Hlophe eka JSE ngopfungopfu loko yi kha yi tlhontlhiwa vumundzuku bya byi tlhontlhiwa hi AfriForum na va Democratic Alliance Accord kasi ya vumbirhi i timhaka ta VBS hi matlhelo wahi kumbe wahi lama nga lavaka ku va u vulavula hi yoho hi ndlela yaleyo xa vunharhu minjhekanjhekisano yoxe leyi nge le ku endlekeni ka huvo yo endla milawu mi twa yini mi vona yini va holobye va nge le ku vulavuleni endzhaku ka loko president va nyike mbulavulo wa vona va tlhela va nyikana leswiya va swi vitanaka budget vote mpimanyeto wa mali ya vona kusuka le ka hofisi ya president se a hi ku tumingisi ra mina le ka 0860 002 543 ni khensa ngopfu nango mi nga kota ku rhumela ti-voice notes hi ndlela leyi ya khensa swinene ku va mi endle tani a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka Buttphet papa mbogeni hi vatomi njhani mani loko mi tshike vuthicara mi ya kwala ya mi ta va yi luzekile ka sa yi luzekangi se mi yi tirhisa hi tindlela tin'wana Buttphet ma tiva mi nge ni khumbanyana leya ya Dr. Hlophe switsongo ni twe nkulukumba wan'wana kha vula timhaka ta ku hina vantima a hi rhandzani Hlophe u kahle something like that I think loko a lo rhanga a vula ku ri leswi nga endla ku Dr. Hlophe va susiwa aka vujaji a va endle yini then hi suna kwalano vukahle bya vona i vurini i vurini ku mara ku susiwa ka vona va susiwile ku va va nga endlangi swin'wana swa kahle aka vujaji bya vona a ni ngo lexi xi nga i xivulwa hava lexi xi nga vuriwa xi tshahiwaku ku va tshahiwe va kha va ku hi tshembele ka n'wina ivi hi tshembele ka n'wina ivi ya hleriwa lava va byeriwa va ku hayi loyiwani kahlekahle hi tshembele ka n'wina a vula ku hi n'wi zama halawa
inga humesi swin'wana leswi a swi khomba the former president. Yeah. Okay, se hi nghena ka leya le parliament. Buddphet a ni ku kumbe loko ku nghene MK yi tata na qhinga rin'wana loko va ri ka ti-debate, they will come up with something ku kombeta ku ri no va nghenile i vantshwa va la ku endlela yini tiko ra South Africa. But ka ti-debate leti nga ti vona hinkwato. Se manje la ku tala ku ka ti-debate leti ka ti vona hinkwato mi vone la ku mi hetisela hina le ka xiyimo xo hetisela hi lava ku twa n'wexe mi vone yini kambe hambiswiritano 0860002543 nomoro ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona T kusuka a studio 4A nhlekani lowu hi ri na ku pfumela ku ri kona u nga komi me na we u yime ku lunga ku la ku tata na tlhelo rorolero 19 timinete yi bile awara ya 13 hi le ka Munghana Lonene FM namuntlha ravunharhu siku hi leriya ra 24 ra n'hweti liya ya Mawuwani lembe na 2024 a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka njhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile a nga ta angula ka leyi ya tlhotsi ya mavonelo ya mina hi lama loko mina ni ta Buddphet lexi endleka ku a ta fika se swo chavisanyana because loko munhu a endli nandzu a vulavuli ngopfu hi nandzu wa yena hi vulavula hi ku n'wi rhandza ku fika kwihi. Leswi nga ku endlekeni i ku loko ka nga tlhogomeli hi ta fumiwa hi swigevenga hi mhaka ku va swi ri na tisapotara to tala. Lexi nga kona i ku loko munhu a ri na nandzu u fanele a tshamisana nandzu walowo ivi then a nga ngheni kun'wana loko se va jampa va nghena lava jampa va nghena laha hinkwavo va swi tiva ku loko va endle lexi va nga xi endla loko vona ku ri a va ha ri hala ndlela yin'wana va tsutsumela ka politiki and leswi nga hoxeka swinene. So ntiyiso i ku va na nandzu then va fanele va tshamela ndzhaku ivi lava va nga ri hava nandzu va nghena tiofisini ta mfumo va hi rhangela ku ya mahlweni. Ku nga va ku ri ntiyiso mingiseri vonelo ra n'wina kambe nawu a wu kona lowu vulaka wu va yirisaka a swo ku fana na van'wana va nga ta vulawa ku loko i ri ka credit bureau kumbexana u thoriwi ka mitirho yo karhi kumbe ka swa timali kumbe yinini loko va ku blacklistile sweswo swo taniya se sweswi ku ha nawu lowu nge hi mhaka ku Dr. John Hlophe va impeachwile va nga ha vi xo sungula va nga ha vi xirho xa huvo ya endla milawu xa vumbirhi va nga ha vi xirho xa yin'wana ya tikomiti kwala ndzeni yin'wana ya koho ku nga ya le ya JSC. Ni vula ntiyiso ku hamla mara loko se va yi tlhontlha hi ndlela leyi swi lava ku hi kona lese hi nga ta tiva ku ri hi yisa kwihi mahlweni hi mhaka ku loko ma cheka ti-case to tala ti tsandzeka ku ya mahlweni mhaka ku lava vanhu va swi tiva ku loko vo ze va muvha lava nga kona va nghena ka sete ra politics swilo swo tala swi ku va khomeka hi swa tika. Loko ma cheka na mhaka ya VBS ya tika I'm not saying ku affidavit liya munhu loyi a nga laya ka affidavit na nandzu wa nandzu mhaka a nga za a tihlamulela mara ntiyiso i ku va NPA va sole ku va affidavit yi likiwile hi 2024 ku ke yi tsariwe hi 2017. Question yi nga va ku from 2017 up until today ka ha fanele ku va ku khomiwe vanhu vanharhu ntsena mara hi mhaka ku se vanhu va hala ka politiki swa tikanyana ku ri va fika va va nghenela va ku a hi endleni leswi se ku yimeriwa sweswo va nga ta fika va humile va nga ri ha swi toriwa kumbexani se hi vona ku ri hayi lowu se u wile ka politiki va nga ha ri kona hi vona se hi nga ta va tikisi leti hinkwato ti nghena kona swi hoxekile. Se swi vula ku swi tlhelela kwalaha mkhambula kona ka ku ongeti loko vanhu va ri na vaseketeri hambi vo va na vugevenga bya njhani va ha ta fanele va tekeriwa nhlokweni va ha ta fanele va hi fambisa hi mhaka ku va na vaseketeri. And loko yi yingisela miangulo hinkwayo loko hi kha hi angula ku ya hi milandzu ya so loko mo yingisela munhu loko a vulavula mi ta swi twa ku ri andeni mi na rirhandzu ra ku tsakela ku munhu no lava ku a tikuma humelerile mara question ku ri ku nandzu lowu nga endla wona wu ri yini mi ze ni nga vona munhu ka xikombiso lexiwani mahleketa loko ja ri baka kokwana rona ku hala tiko mi ze ni nga vona ka Facebook va nge swilo leswiya loko ku va ku anguriwa kha ku anguriwa un'wana u fike a ku u be kokwana yena mhaka ku u kurise a ri hava tatana a mutiya mara question i ku se hi fanele loko ku ke u kurisiwe ri hava tatana wena u fanele u famba balani
u fanele u nga ha lawuleki wena i vanhu van'wana lava va nga kula va ri hava vatswari hinkwavo hinkwavo va endla swilo swi endlaka so ntiyiso i ku loko ke munhu u hoxile a hi discuss no hoxa ka yena hi tshika rirhandzu aside then hi ta kota ku humelela as a tiko you can see I can inkom iseswo mingisengana lona FM nakona ko Africa wa vulavula kamngana lana FM ku ya amahlweni swi tikomba ngati PSL aya sekretary hi bola va va sekretary wa vo ni vona nga ri siku na van'wana la swi vula yini swi vula yi ta cinca vito se yi nga havi leri ri nga hi vangela swi vulavula loko ra ha sungula ani leri loko ra ha sungula leri ra Premier League leyi yi nga leyi yi ri ko a ku hamba ku vulavuriwa va ku hey mi nga vuli maka ku i company yin'wana va vona ku hayi ha vula vito phela ku va na swivulavula swo hambanahambana santi swi ta vula sweswo hi liya hi ta hamba hi vula sweswiya hi nga ha vuli okay 0860002543 nakona ko i Africa wa vulavula kamngana lona FM makomba ndlela se ki ta va ku ri Betway Premiership a ku nge vi DStv Premiership se ku va Betway Premiership kambe Betway i yini okay let's take wena ka ku ala ta ku swi fana na hip hop and lota men tsundzuxa tindhawu ku heta lana lava mi byela ku kasi madaizi ma wina loko swi te yini hi ku no vona vanhu va ku va hoxa tinomboro hansi ti wiwi loko i khomini se i koka mali yi kokela ka wena hi loko i te yini hi loko mi pfuna ku visiti wako kama hi hetisele ni mingiseri loyiwani hi nga se khuphuka hi cinca gere hi twa ku yi angula ku yini 0860002543 nhleka tata Mtevu papa ne lava ku hetisela hi n'wina kambe mi nga se nghena ka mhaka leyi mi nghena ka yona ni kombela ku mi vutisa ma swi tiva ku madaizi ya wina loko swi te yini ani loko munhu a tlanga madazi loko va ku 6 swo boha ku ma 6 loko yi nga humangi 6 mi nge wini se ni fanele ni ku 6 ni ku sweswi ni vitana 6 okay hayi ni mi tweli yana ni mahlweni n'wina mi ri loko ku ri ku kwala mi tirhaku kona kwalano mi adi hi ku favor munhu a swi saseki ka tiqambi munhu a karhi a swi tiva ku swilo leswi a nga swi chaya risimu ra yena a ri twali a ro va nchumu mara a jika ku mina ni lava award mina ene wa swi twa hambiloko ku yiwa ka nongonoko wa bava lava va nga ta nghena after n'wina wo langa ku za ku hela lembe ku va na risimu ra yena ra hi one nga langiwi mara munhu i ri ni lava award tijaji ku hume tijaji loko u ri tijaji u va u achievile something ku u kuma ku za u fikela eka vujaji a wo dyondza namuntlha u ya fika ka vujaji hi loko ku ri misimeki ka xikundu mi nga voni loko va ri a Giyana xitswariwa xa le Giyana xitswariwa xa ka xikundu hi hlupheki lavo va ka va ri va yimela la Joni la hi xitalo sweswi hi ku komba ku ntirho wa vona a wu basile i jaji kokwani Jacob wa nga kheti van'wanyani vana handle ka lava nga endla vukungundwani na vona ni vulavula hi toningele masiku hinkwaku wa va yimela va endle vukungundwani swin'we lavaya loko ku aka xawa tiponi va vuyeriwa vona va ri 2 alava va onhi ngopfu vanhu van'wana lava nga basa va lava John Hlophe a va basangi hi swo va suseriwa ku swo ku va munhu hi ta va zondzela yini hi ku na loko ri perile hi vatiku va dya yini kumbe va dya tihove or va dya KFC a hi swi voni se hi ta va zondzela yini vanhu a hi na tisa hi tshikelero hina hi ku tinyatsa hi ku hina vanhu va tima hi zondzana a swi kona swo zandza hina ho tsandzeka mi layicha okay a hi languteni ku langutiwile mhaka ya kokwani Gigaba na Bamlexi swi kumeka leswaku a ku rholiwa mali hi tibeke loko va Santoni yi dyiwa va ri va
vanhu va ka hina va le ku hluphekeni va tlela va nga dyangi va tlhela vanhu va nga vuli nchumu ku ya ku a tekiwa na tigubutasi ti nyikiwa swilo leswi bya mani bya vona va tatani John Hlophe va lava na va kokwani Jacob Ndzuma vavanuna hi ta hlupheka leswi swi endlaku leswo hi favors swo ka swi nga kona hi swo vukhamba a hi nga byi heti hi mhaka ku mi ta vona munhu a karhi a yiva ka makhelwana mi ku hi mhaka liwa a yiva ku laha na n'wi tiva a ku khomi yena yaloyo mina mi lo kuma n'wana wa mina loko a ka endla swa roko ni ta ku lweni sweswo swi endla khomani mi nga yimeli ku kahle ku kula ku hanyisiwa ku hinkwa South Africa mara xivutiso lexo xa ku kahle kula ku hanyisiwa ku yini na South Africa xi fika njhani xi fika hi mhaka ya ku vanhu va kanetana na leswi endliwaka hi AfriForum na DA kumbe hi mhaka ya ku va yimelela tatana John Hlophe hi nga faneli ku yimela kokwana Hlophe DA endla right man twisisa hi leswi loko ku penga handle ka ku loko kusuka ku endliwe mfumo wa lowu wa hlanganela hi ku hi ta vona vukhamba hinkwabyo hi ta va vona laha va nga yiva muku vanhu va ANC loko vanhu va ka va rhuketela kasi a va ri ku pfalapfaleni phela swilo leswi kahle a ni ta tsaka ngopfu loko mali yo landziwa hinkwayo ntirho lowu ta laha South Africa a hi ta hanya ni metwile papa nkhensi a khensa hafu kupela awara ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi lava sesi Lilian Nhlabangwani va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini ya sesi Lili Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tolo ku nghene nkulukumba un'wana a kombisa timhaka ta ka nga tsakisiwi hi ku ongeti ku na ndhawu ya yin'wana yi nga ya ka voho se yi nga ya ka Mhinga kambe ni vuye ni n'wi byela ku no hikokwalaho ka yini swi fanele swi tala moyeni hi ku leswi a mi fanele mi ya swi endla a mi fanele mi swi endla kwele loko ku ri ku vanhu va onhini mi va pfulela nambu kambe ku na nkulukumba un'wana loyi na yangi i suka ka yindlu ya vuhosi ka Mhinga ila ku hlamula a hi tweni ku hlamula yini nhleka Selmashi mi pfukile u pfukile ngopfu tsa vona n'wina loko mi hlamula mi lava ku hlamula mi ri mani mi hlamula ni ri muvulavuleri wa vuhosi bya ka Mhinga wa nkuru wa Dlamani kuve a mi yingiserile tolo kumbe mi lo swi twa ku hi vulavula hi n'wina kahle miyeni ya swi kuma kunene va hi khumba leswaku vito ra Mhinga ku ri petapeta mbita ya tihove hi van'wana va ka hina va ndyangu va ka Mthati ku Mthati wa xikhumba wa Dlamani wa Machakadzi i ndyangu wun'we lowu ndyangu wa ka Mhinga na wa ka Mthati na wa ka Xigalu i mindyangu yin'we so hi twile va ta vulavula timhaka to khomisa tingana swinene va vulavula hi Mhinga leswaku vanhu Mhinga laha a nga kona i tshamile emisaveni ya vona so ni la ku pfuna a ni pfuni ngopfu vona hi ku ndlela va yi tiva ka Mhinga a yi vekangi tiheke ta leswaku vamakwerhu va nga ti ku ta vulavula loko va na swo karhi ku la ku swi tisa a Ntsindakaya kambe ku va tise vito ra Mhinga ri ta hundzuka petapeta hi leswi swi endlaku leswaku hi ta vulavula hi ku Mhinga a hi nhlolo lexi ni nga ta sungula ka xona hi leswaku va ka Mthati i va ka Xikhumba tiko ra ka Xikhumba loko mi hindza kwala Phafuri Kruger National Park tiko ra ka vona hi leri kwala hi minkarhi ya ku fuma ka xilungwa lo sungula Nhlamulala ku vile na tihuwa swinene xikarhi ka vana va Xikhumba laha Xikhumba hi byakwe a hi sinyile a nga ha ri kona Xikhumba loyi i ndisani ya nkuru loyi a nga tata wa Mhinga lowo sungula Mlala so loko va pfukelana va tili a Tsinda ekaya hi fika hi va amukela ka vula loko vanhu va fika ma va amukela ivi hi va komba ndhawu leyi va faneke va tshama ka yona hi va kombi ku na xitadyana lexi va ngo le ka Mthati laya
va tshama kona a hi nga va vuli ku loko hi va komba laya hi va nyika tiko a hi va komba ndhawu tanihileswi va ri va makwavo va lava ndhawu hi ku a va ri kulweni va xirhengele va tlatlambela vona va mutati va mahinga va madzivani va tsenani tiyindlo to hinkwato ka xikhumba wa dlamana se loko va ri ni mhaka leyi khomekaka a va yi tsinda loko va tsandzeka ku hlangana na vuhosi bya ka Mhinga yi kona Mhinga Royal Family Mhinga Royal Council leyi va fanekele va tihlanganisa na yona va tshama hansi hi vulavula hi ya ndyangu swa xumbadza swi tlhela swi poyila ngopfu hi ri vana va munhu hi ta hlantswana mikhachi ya hina yo thyaka eka tshiya ni moya se a swi ri kahle leswaku ndlela va yi tiva ka Mhinga ku hi kwihi va ta tshama hansi na hina kokwani wowati hi ta vulavula hi kombisana hi ku leswi va swi vulaku anake hi vona hi mapapila leswaku sweswi va ngo va lava PO khirefu leyi tirhisiwa ya mthati yi vuyerisiwa hina a hi tiva leswaku khale loko va khalagwa va ya khimbini tanihiloko ku ri vona a va tshame kusuhi ni laha ndlela a yi famba kona mapapila a ya fikela ka vona kambe a swi nga vuli leswaku tiko i ra ka mthati tiko ra ka mthati i ra ka xikhumba ku nga le nyamuta ku nga Mozambique kona se minduku ku ta va ku karhi ku yiwa ka Limpopo Provincial Geographical Names Committee laha va nga applicant kona hi ta hlangana na vona kwale ka Malamulelo ku ya vulavula tanihiloko va kombela ndhawu leyi va ngo a ku ri ndhawu ya vona village leyi nga yi tiviki leswaku ku tshame ku fuma hosi yini ya ka Mthati leyi a yi fuma laha xikarhi ka Mhinga Josepha na Matiyani ku a yi ri yini ndhawu leyi a va yi fambisa hi yona ngopfu yaleyo muhaxi xikan'we ni n'wina muhumelerisi a hi la ku yi basisa hi ri va vuhosi bya ka Mhinga nemetwele hi ku na tolo ni vurile ni ku hina leswi swa ku mi ta phikizana swa vuhosi la moyeni a hi swi lavi hi vurise sweswi na siku leriya na kotolo hi vurile se ni tshemba va ta va swi twile ivi mi kota ku va mi landzelana mi pfunana ku ya mahlweni hi ta khensa swinene inkomu swinene swa ximbadza hi va ximambani hi va Dlamani hi va ndyangu wun'we ku ta ti humelerisa ka swiyanimoya inkomu kanma a khensa mativa ni le ku rivaleni ku mi vutisa man vhiki leri nga hundza dikgeregere Wednesday a ti ri aka Madonsi yani hala Malamulele East na tolo dikgeregere Wednesday a ti ri hala ka Maphata ni rivala ku mi vutisa ku swi fambe njhani ku ndleke yini hi fanele hi swi twa ku loko va ku dikgeregere Wednesday ku va kha ku endleka yini ku antswisiwile mapatu ma kota ku ya vona ningeti va khumbeke ngopfu loko tolo va twa ku na van'wani va majaha va nga na xikulela kumbe a xikulela ntumbuluko a ni tivi va khumbekile ku ongeti ku na vanhu lava nga na xikulela kumbe rinyadzu mina loko ni swi languta loko a ni ri na mavonelo a ni manivi na mavonelo la kambe loko a ni va na mavonelo a ni ta swi languta ngoti ku se hele ku hanyeni vuharhi hi ku i swiphongo ntsena na yini leswi swi kotaka ku xi tswariwa xi va xiphongo ivi loko se xi kula xi tlhe xi vona mhana xo ku ri nsati swiharhi na swifuwo swi endlaku sweswo loko a ni ri na mavonelo se a ni hava mavonelo na ku kumbexani na n'we hi ta mi nyika nkarhi n'we mi swi endlaku loko mo va mi ri koho tshunelani hambi mo ni tsalela email hi ta kota ku vulavula na vayingiseri mi tisa tlhelo ra n'we ku hikokwalaho ka yini mi vona swi mi olovela ku mi fika mi byela hambileswi swiviko leswi hi nga swi kuma ku fika sweswi va tala va koho va rhubiwa hi majaha lama ma vaku ma ha ri ku vantshwa na ku va humaka matikweni le handle loko kumbexani mi nga kuma ka xihina ku hava laha nga fika ku a kuma munhu loyi a nga nkulukumba ka yena a ku
a cinca he mhani yi hundzuka he sesi hikuva a ni veri va xinuna ha twala loko se hi la ku gangisa ta sungula loko o va ri n'wana i la ku n'wi gangisa wa n'wi tlakula kusuka ka n'wana i n'wi yisa ka sesi ta hambi n'wi vitana hi vito ku njhani Khensani loko munhu a za fika ku minjhani sesi chava se a ni tivi ku na mingiseri hi loyi kumbe la ku ni hlamula hi leya ka maphata kumbe yi le ka madonsi ni hlekani papa minjhani hi pfukini na mina ni wun'wana muakatiko wa ka Menga sorry ku huma ka leyi mi nga yi ta n'wina mi nga ri ka tona letiya ta vohosi hi nga ha tlheleli ka tona a hi vulavuleni swin'wana va vulavuleriwile va ka Menga va vulavuleriwile bot hi nga ha tlheleli loko mi ku muaka ka Menga mi la ku vulavula hi yini swa ka Menga ni la ku tiva hi timhaka ta network man bot ngopfu network ka Menga basop sawukosi bya ka Menga hayi va vulavuleriwile nga ha vulavuli swona okay fine mi ri ku na xiphiqo xa yini xa network ku endleka ku ri ni muakatiko wa ka Menga na mina ni ve ni va na ku twa ku ri a ku ri na ti-area leti nga tisiwa laya ni twisisi ku hi va Vodacom ro va MTN ro va mani lava nga vuya va jikisiwa hikuva va nga tivi va lava ku twisisa ku ri i mani a nga ta benefita or va ti jikisa hi ku ta benefita munhu wo karhi than tribal ma swi twisisa or loko nga ta vekeriwa eriyani ka yena hi leswi ni nga swi twisisa hi swona so a ni la ku kombela Bootpet man ku ri no man Menga yi kahle ngopfu ikulukumba ene yi lava hluvuko ka hlupha network ka Menga Bootpet mi vula hi marito man'wana mi vula ku vukorhokeri bya network byi le ku hlupheni hi mhaka ya ku ku na vanhu va hetelela ku va ala loko ku fanele ku vekeriwa ti-aerial na yini sweswo sa hi la ku twisisa ka swi tsandza kwini masesa loko mi ri ka Menga mi rhumeriwa xinepe mi fanele mi driver mi ya Salema mi ya pfula ku i mani xi kota ku pfula loko mi rhumeriwa PDF mi fanele mi tsutsuma Salema masesa ku hi ku fanele ku va na moxile ka swin'wana swo ka Menga mi vula ku le kusuka khona 18 na loko ya hala va ri pambeta kusuka kwala kona 18 ku ya fika kwele bridgini kwele ka Ndhavezitha masita wu hlupha ngopfu network lahani a ni ta kombela ku a va vuyisi va eriyani mani va vulavula va twanana ta veri a ti ri tinharhu masisa se Menga a yi to a tirhisa leya khale le le Phondo Maria leyi na yin'wana ya makare swi hlupha ngopfu no foleriwa hi fanele nga tinginiki ni mi twile but hayi ko ni mi twile hi lunghiseleni Bootpet ni mi tshembile at least hayi ni le ka yona yaleyo ni le ka yona Thank you, Bootpet. I call kuma ku we hleketa ku xithombe i nga rhumeriwa loko ya fika ka Salema loko se la ku pfuna i kuma ku ri lexiya xa emoji boy man kumbe xi ka xi komba va ka va loyi va kha va nwa juice va ka hela no va kwihi va Human Rights Commission hi va fanele va mi pfuna ka swiyimo swa muxaka lowu va Botvik Advocate Victor Mavidula a hi va pfuneni ni ta fanele loko ni huma la ni fanele fonela Botvik la ni twa ku va rini amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani ve ringera ku na munhu la okay a hi ringeteni nakambe nhlekani a ku na munhu okay tolo hi ve na nhlokomhaka yin'wana yi nga fika yi va koho ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta ku matsundzuka swiphiqo sweswi vanhu va hlanganaka na swoho se va lava ntsako ivi va vona swi fanerile ku kumbexani hi ku hina hi lavakulu tintangha ta vo kumbexani hi karhele swantswa va ya ka ti-young span va ya lava majaha se u nga ti swi tlhe swi va na switandzhaku mhaka leyi se kokwani va tlhavekile tolo va ni fonela va ku hayi kona mani a hi pfunaneni swa onha loko vafana kumbe majaha ya tikuma ya kha ya nghena ka vuhlayisani na vamhani lava nga vakulu ka vona swi onha yini a hi va twenini
kokwanhlati loko va hlamusela mhaka leyi kokwanhlekani hi mamukeri ka Munghana Lonene FM. Ndawu Theo nxikani xikan'wana va nxiri va Afrika va vulavula. A ndzi tshama ni mi twa mi tlhavekise leswi mi tlhavekise xo tolo loko mi twa hi kha hi vulavula hi swona swi mi khumbe njhani ku ve va majaha masiku lama va ha chava vanhu lavakulukumba ka vona? Xi ni khumbile Theo tanihi munhu loyi ni nga wa rifumbi ra ndhavuko tanihi munhu loyi landzelelaka ntumbuluko kumbe ndhavuko wa hina swilo leswiwani Theo a swi kahle mhaka leyiwani yo majaha lamatsongo va tsutsumela va mhani lava nga kula a hi mhaka sweswi mhaka khale va yi ri kona kambe yi na switandzhaku Theo ku va sweswi se yo nyanya lexi endlaku yi nyanya ngopfu hi ku ma swi tiva ku va mhani van'wani va lava va nga xiwa hi varhandziwa va vona va sala va ri na timali van'wani va tibyele ku timali letiwani to dya na majahanyana walawo sweswo taniya kambe ku na switandzhaku ngopfu switandzhaku swa kona hi leswi landzelaka loko mi twa ku hi Xitsonga va ku ku na ricilana u ngo tshama u ngo la masana nkarhi hinkwawo u tshama ambale baji tshama ambale lumba swi lo yini u ngo landzelelana na dyambu leri yaku kona wo va na ricilane na u lo tshama na lavakulu na va vula sweswo khombo ra kona Theo i ku munhu loyi a nga nkulu ka n'wina especially wa xisati a nga nkulu ka wena eku tikuma u ya nghena ka timhaka ta vatswatsi sweswo munhu loyiwani wa xisati loyi u hundze ka tinguva to hambanahambana to loveliwa hi vana kumbexani to loveliwa hi nuna sweswo kumbe ku nga va ku ri vanuna vambirhi nkarhi wun'wana lava nga mi xupukela kwala ku hanyeni na swin'wana na swin'wana sweswi nga va swi endlekile ku humesa ndzhwalo sweswo ivi wena u ya tikuma u ri laya wa ha ri jaha wa ha ri n'wana ntsemini swi na khombo Theo a swi tshamisekangi hi ripfumelo ra hina ra ndhavuko hikokwalaho a va fanele munhu loko a ri na ricilani a laphiwa loko a ri na ricilani a fanele a susiwa xirhami lexi a tshamaka aka xirhami a tlhela a basuluka loko munhu wa kona mo mu languta mi ta mi vona ku jaha leriwani i jaha mara i jaha leriwani ri nga tsana i jaha leri ti komba ku jaha leriwani a ri pfukangi swona ro tshama ri na vukhosokhoso mukhuhlwana ka na wu heli swona na miri wa kona wu tivekani swona ivi hi makumu swi nga endleka a hetelela nga vi na muntu wa yena sweswo swi na switandzhaku Theo so a hi swi tekeli enhlokweni ku hambiloko yi ri mhaka yo tsakela ku laya ka mhani lava ku na mali va hloniphi mhani valavo hi mutswari wa wena i sesi i hahani va hloniphi yana ka tintangha ta wena nakona vo mhani na vona a va fanele va swi twisisa ku a swi vuli ku loko vona va fambela loko nga fambela hi vona va xiketa ku lava hinkwavo va xinuna lava nga kona lava va na machukela ni ku na ntumbulu wa ku ve va xinuna loko va za va kule swinene va na chukela loko va za ku va ku na chukela swi vula ku swin'wana a swa ha fambi kahle timali to tsakisana kasi a hi swona sweswo a ku vona hinkwavo lava nga na xiphiqo xexo ivi va nga swi koti ku tsakisana na varhandziwa va vona fambani ka tintangha ta n'wina swi ta endla ku mi kota ku hlonipheka mugangeni mi nga tiki mi nyadziwa. Ku na xiphiqo kokwani ni le ku languteni na van'wani loko va ri vantsongo va ya ka lavakulu va mhani va kha va lava mali hi ku Afrika-Dzonga va ri vantsongo vantshwa vo tala a va tirhi i tlhelo ro sungula tlhelo ra vumbirhi i ku vantshwa loko va ya ka lavakulu va kha va twisisa ku tintangha ta va ti va lavi hi ku va chonini a va na mintirho se loko tintangha ta vo ti nga va lavi va ta endlisa ku yini va ta hanya kwihi kokwani i mhaka yo vava Theo leyi mi vulaka ene swilo leswiwani swi matlhelo ya mambirhi swo swi endlaku ku hi fane hi kayidza hala hi tlhela hi kayidza na hala kun'wana majaha lama yaku ka va mhani lava nga kula swo fana na vakhalabye lava yaka ka swihlangi swa tintombi swo ti fanela sweswo swo endliwa sweswo ene tintombi leti va hlanganaku na vakhalabye lava hi mhaka va na mali sweswo a ku na switandzhaku ka munhu wa xinuna kambe ku na switandzhaku ka munhu wa xisati ntombi yoliya yi fambaku na vakhalabye lavani hikola ku laveka mali ku laveka yini switandzhaku swa kona i ku loko se ku fika nkarhi wo a lava vukati a lava ku tekiwa vo tala va swi tiva ku loyiwani hi loyi a khama a famba a rhendzelekela ti lavela timali ka vakhalabye so a hi swi tekeli enhlokweni ku hi swona sweswo swo lava mali hi swona sweswo ka va nga tirhi kambe laha rirhandzu ri nga kona a ri fambisani ngopfu na mali munhu hambiloko a ri jaha ra ntanga ya wena a ku lava a nga ri na mali loko u mu rhandza timhaka ta mali ti ta humelela kwala ku fambeni timhaka ta mali ti ta humelela kwala ku hanyeni loko mi kha mi tirha mi ta pfuna na miehleketo ku tirha wena wa xisati kumbe ku hetela ku tirhela jaririwa naswona Theo ni vona nga ku a swi antswa loko a wu endla sweswo yi khomeni kwalano prof na hala ku vutisa na timhaka
ni twe mi vulavula na hi ku loveriwa ku kasi loko munhu a loveriwile i nandzu na loko a kuma un'wana munhu ku ya mahlweni kambe mo ni khomela tani profeta vuya yisa mahlweni i khume timinete ku nga si ba awara ya 2 a hi hundela ingisaro Munghana Lonene FM enganga hi xintu professor Hlathi lava hi bulaka na vona nhlekani wa siku ro namuntlha eka hi bula hi languteka timhaka leti va nga vulavula hi to ricilana hambi loko ku ndleka yini swikombiso swa ku i yini ku se munhu loyi na mavabyi ya muxaka lowuwani kokwani kumbexani ni nga ta rivala a hi sunguleni kwalano loko munhu va ku se i na ricilana sweswo i tikomba hi ku yini u tikomba hi ku basuluka u tikomba ku tshama ambale bachi u lava ku tshama laha ku nga na masana u lava ku tshama wo rhandzile loko ku ri tolo ka masiku a mi ta mi kuma rixitangeni laha ku rhandzile loko dyambu ri ku a landzela dyambu leri ri ya ku kona sweswi hi ku a swa ha ri kona switanga a swa ha talangi sweswo loko va ri lomu madorobeni mi ta mi vona munhu wa kona u chavela hi xirhami u tshamela ro twa xirhami nkarhi hinkwawo mi ta kuma a ri na lumba yi nge suki lumba laha kumbe jasi rinene hi leswi u twa xirhami munhu yeleyo swin'wana a swi tshamisekanga u na ricilani so ricilani xikombiso xa vona hi xexo no loko mo mi languta mavoko ma yela swiyandla swa yena swa munhu wa kona wa kahlekahle wa vevuka na loko mo mi langutile na loko a tshamile maswana ku u tsanile munhu loyi u nghenelanga fananga a ngheni kona laha ku nghena ku lavakulukumba thevu na minxeri se leyo loveriwa ke ya ona loko sweswiwani munhu wo loveriwa ivi ni hi ku loko ku ve van'wani va sala va hlayisa va lava va tinoni na bibele yi vulaka ku tinoni ti hlayisiwa swi onha kwe a swi voni helo Thevu ana ku loveriwa i ntumbuluko wo va sweswo swi nga xiswona loko munhu wa xisati kumbe munhu wa xinuna loveriwile a swi bihangi ku va a kuma munhu loyi a nga ta mi cinga a yisa vutomi mahlweni kambe a wu cingiwi hi xihlanginyana problema kona hikwalaho ka ku cingiwa hi munhu leyi ncinini ka n'wina loyi mi swona ku lexiwani i xitukulwana xa mina a swi tshamisekangi hikwalaho ku nga ta va na ricilani hikwalaho ku nga ta va na switandzhaku ka jaha leriwani ku nge vi na switandzhaku ka n'wina mi ri mhani kambe na vanhu vaakatiko na vona va ta mi languta hi ndlela yihi mi nga ha ri na xindzhuti hambiloko u ri mhaka ku mina mali mina business mina ku dya mali liya na jaha leriwani a ni voni ku ri mhaka kahle hi sweswo swi fanekele swi hloniphiwa loko munhu a loveriwe hi nuna i swa kahle a landzela milawu yo le vatswatsi va nga ta mi byela yona loko fika nkarhi wo ku a basisiwi hi munhu loyi a nga ntanga ya yena ku na loko va famba swin'we swi nga khomisi tingana ku loyi a ngo famba na xitukulwana xa yena va ku hayi hi yena loyi a nga mi cenga hi nuna wa yena maswona ku se a swa ha tshamiseki so swi kahle ku loko u wele hi papa ra ntima u loveriwile u landzelela milawu nakona va tshika leswo loko munhu a loveriwa a hi nge xikombiso a loveriwa le ka xigalo ambale timpahla ta ntima ivi loko a lava ku ti basisa a tlula nawu a suka a ya phalavura a fika a nghena lomu xindlweni na hluvula a ambala swiambalo swin'wana a tikumela munhu kwalayo va ti tsakisa ivi a siya munhu wa vanhu na tindzhaka loko u nyikiwe nawu ku tshama u za u heta nkarhi wa wena hlonipha nkarhi lowu ya harila murhandziwa wa wena loko fika nkarhi u kuma munhu loyi a nga ta ku hlayisa a ku cinga ivi hi makumu mi ya mahlweni na vutomi Thevu na minxera mi vulavule mhaka yin'wana seni kokwani kwalano mi ri loko va ta ni siyela tindzhaka va ku ndleka yini la loko a hi nge munhu u loveriwile munhu wa xisati u loveriwile kumbe munhu wa xinuna u loveriwile ku na milawu mi nghenisa ndzeni mi byeriwa ku u fanele u rila nsati wa wena kumbe nuna wa wena nkarhi wo nge ivi u dzoka timpahla to karhi leti ti kombetaka ku na loko mi famba la patwini mi le thekisini maswona ku munhu lowani mi fanele mu mi hlamula hi ku xixima hi ku hlonipha ku munhu lowani u le ku rileni ka nuna wa yena kambe munhu hikuva nga munhu a ti byela ku leswo ni ta tshama ni wa tin'hweti lembe ni nga hlangana na munhu wa xinuna a swi nge endli ivi a suka a nge swi endli laha mugangeni wa ka vona hikuva va mi tiva ku munhu lowani u humelele khombo i phapa ra ntima u ta suka jaya vo phalavura ya pulukwani a fika a nghena kolomu ka ti-public toilet a hluvula timpahla letiyani a tambalela swilo swa yena kahle a titototo ta huma neti loko wa mi hlamula a pfuna yi ri ndlela u lava ku ti basisa hi marito man'wani u lava ku ti basisa loko a ti basisa u siya tindzhaka na wanuna luya a nga ti basisa na yena ku munhu wa vanhu a nga swi tivi ku munhu wani u le papa ra ntima u vona munhu va nga to sasekela ivi makumu munhu wa xinuna wa vanhu a sala khomile a sala khohlola kwale ka vona va kaya munhu va nga ku khomisa u kwini ku hi ta kota ku sweka phungula u ta kota ku va kahle u ta mi tiva ku kwi hi ku mi lo kuma ndleleni so swi kahle ku munhu a ti hlonipha Thevu loko a wele papa ra ntima a yima a ti basisa hi ndlela leyi vatswatsi va nga ta swi tiva ku hayi lowu ti basise na lowani ivi leswilo swi famba kahle mi ta kuma ku na mahlo ya hunguteka andzhaka loko hi vulavurile siku leriya mi ka Afrika wa vulavula prof ku ve na vanhu va nga vutisa kahle movha ya winiwa na se a ni tivi ku ma ha ri ka xiyimo xa ku vulavula hi swona a hi tlheleleni nyana katsongo ka timhaka ta movha ya winiwa ku endleka yini himpela movha ya winiwa Thevu movha ya winiwa lava nga
SMS ka SMS leyi nga nyikiwa yona ta va nyika na toll free number leyi nga ta tirhisa movha ya winiwa kuna leswi kuna Galadina xo sungula Galadina lewa hi leyi endliwa hi SADC University of African Medicine ku nga university leyi akaku hi lava ku ka conference hall na swin'wana so hi lava ku ta va ku na swakudya swa na madyambu lava ku rhamba va ti high commissioner vanhu vo hambanahambana lava nga ta va ri kona so movha leyi i ku wena u nga ta SMS a ti-SMS to tala na ya wena a wu temeriwi a wu pimeliwi wa kota ku wina movha u nyikitiwa yona yi kona ximovhana xin'wana xa kahle xintshwa u to nyikiwa xona hikuva u SMS-ile ta tlhela ta kona na Afrika wa vulavula na yelwa nga wina a ta tlhela hlamusela ku impela ni winile loko mo ni pfumela ni ngo va nyika na SMS number ya kona Thebu kumbe ni va nyika WhatsApp number lava nga vutisa kona kambe swi olove ngopfu SMS number ya kona u SMS a vito ra wena ka nambara leyiwani 49979 49979 competition leyi sungule hi 12 ta n'hweti leyiwani ya hela hi 11 ta September i siku ra Galadina kambe loko mo lava ku vutisa swin'wana mi kuma ku swa mikanganyisa mi swi twisisi ku na WhatsApp number leyi mi nga yi tirhisaka ku nga 082 765 2815 kumbe mi ya ka website ya SADC University of African Medicine mi ya ka www.SADC University of African Medicine mi ta kuma vuxokoxoko hinkwaswo na ximovha mi ta xi vona kwalani ivi mi kota ku SMS mi kota ku wina movha mi ta swi kota ku swi vona ku university leyiwani ku nga University ya Mtenzani yi tisa swilo swintshwa evuton'wini ra hina maAfrika tanihileswi ku nga n'hweti ya Mandela Month swona hina hi tibyele ku hi lava ku endla sweswo ku pfuna rixaka Thebu na Mintsela se maxaka na vanghana a va ngheni vo fana hina hi ngheneni futhi mi nga zi mi ringeta n'wina mi nga zi mi ringeta na vatukulu va mina va nga ringeti na lava va nga vana sweswo a va ngheneli ka competition hiku na loko wo nghena u yi wina a wu nge nyikiwi ku hi nawu milawu leyi nga laha ti-terms and condition a ti pfumeli sweswo ku lava ku wina munhu un'wana na un'wana je loyi a nga to ti SMS-ela ku ri munhu wa le handle Thebu na Mintsela mali muni SMS 150 oh okay ai tsele nomboro leya mi ri yini leya SMS number leya SMS i 49979 49979 u SMS a vito ra wena ka nambara leyiwani 49979 then u ta va hetile ivi u ta kuma report leyi nga ta ku byela ku SMS ya wena yi fambile so ma SMS ko tala leswi swi lavisaka swona kambe ti 11 ta September I think hi 9 o'clock namadyambu swi ta va swi kha swi pfala ivi hi tivisa ku mali va nga ta va wine movha wa kona Thebu na Mintsela hayi a khensa swinene kokwana se leyi ya ku i ta basisiwa hi munhu loyi a nga ku byelangiki ku i thyakini swi vula ku loko u nga n'wi kumi swi ndla njhani i vhayini kumbe nge lungi a wu nge vhayi Thebu lexi u fanele ku xi tekela nhlokweni hi xihatla lexikulu loko u sungula ku swi twa se u tala moya u kukumuka khwiri u sungula ku pfimba milenge nhloko leyiwani wa twala thavathaveni nga ri ku nghena moya wa sungula ku khohlola swi tivi ku hayi khona a wu fambangi kahle kuma lava va tin'anga ta xintu va ta hatla va ku vutisa loko u hlwela ku boxa naswona ku vanhu va ka hina va hlupha hikuva nga vuli ku mina ni kun'wana na hlangana na munhu mara ni swi tivi ku a ri njhani ivi mara loko ku ri ku hi sweswo va swi tiva lava tin'anga ku laha ku nga va ku ri na problem va ta ku sweka phungula va ku nyika mirhi va ku rhanulula ivi u ta tlhela vuyela xin'wana xa wena Thebu na Mintsela kambe swi na nghozi swinene loko mi nga swi tekeli nhlokweni sweswo mi to pfumba makhwiri kumuka kona na loko mi va pompa mati khwiri ku kumisa sweswo ma kumuka kona hi leswi ya fambile Thebu na Mintsela so a hi hlonipheni loko munhu a ta tindzhaka u fanele a zila ku fikela nkarhi lowu nga byela wona kumbe loko u werile u khomile hatla u kuma ku pfuneka ka lava va ripfumelo ra ndhavuko Thebu na Mintsela hayi ni mi twile kokwana a khensa swinene ndawu Thebu hlayisakani inkomo eyi ya hi xexo xiyimo va ka hina swo famba mi rhwala ko ndleleni a ni n'wina mi swi kota ngoswo swo tlumba mi tsutsuma tlumbani mi tsutsuma va ta va lava ku ti basisi n'wina kwalamo ku mina a ni ri hala festival hala ni yo vhela ku ni ku ni kuma ku hi ta twa hi n'wina loko se xi mi kumini xi kumakumani hi ku xi nga mi kuma xi kumakumani mina ni tshama ni kha ni vula ni ku he va ku ni kumbe vanhu valava mi nga tshembeli vanhu lava na tintswalo a ku na tintswalo ta muxaka walowo i hlangana munhu namuntlha a nga vileli yena ku hayi a nga ku tivi ivi mi tlhe mi vuya mi ta hi bombisela hi khanaka a swi hlwelanga sweswi ni vulavulaka na wena himpela
va ta vuya ta tikuluma ka hi n'wina mi ta vuya mi hi fanisela hi ta vuya hi twa hi n'wina loko se mi bohi kambe hambiswiritano nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula nongonoko wa dzumana mina wa landzela na Ike Ngobeni sesilili lava na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni mi hlayiseka mina ni khalanga Pat Mathebula khensini ku va mi hi lombe ndleve hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku ka nongonoko Afrika wa vulavula sweswiwani ni teka tintambu hinkwato ni ya ti cukumeta ka sigagula ivi ni amukela sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli